การเบียงล่อง BJP Committee Presiden pen la pen ala estimor cha Presiden pun ni pine estimor cha pubo long sing tau bia ke hai la pen Presiden Roland Killing akehai tom press ni bi theklang lo la si ke cheng ko ni li choro ji pu bang ka ala to phan choro der lang li choro ji pu bang ka hula ni le pu hala ke long le tom ha di ke long le hala ke ni 3-4 la pu a section 3-4 long ke long le tom do la si ko mama ke long le nang toy dan pu si pu la si alang tom phan choro lo alang tom long toy pen long lok pu lo te la ke mi pikalam lo la si alang tom phan ki teng si alang li phan choro lo la pen aku isi lam bang ke ni li akoi ki pitap la pu jal hai akehai CM tuliram rong hang phan la si ni li akoi pitap te proof do ni li long akoi pitap bang nang than alam de la si bang na than sita thang time and again ni li phan false case nang ke pp ni dokok ti ma si chuphere dok la irrigation department tom 2020 ning kan ni li phan case na pi potan ni li ini jal 45 days ciklo genre ebeng ni li ke dodam nang la so dodam nang ko lo la so clean sheet lo la hala FIR na pi bek bang ni li phan chi ni bang office ludam chawmat life threatening ke pi la ni defamation case pi lo he defamation case pi la already almost alang tum la ke false case ma se ni li clean sheet long lok ka phi sin ni li defamation case pi na ko he la se la son la pen PWD tum ta nang pi PWD tum da tha evidence ave mat FR la police tum si FR pinang ko la so pot ne li ako criminal case pi lo la pen 2016 aning kan da council hala so David Timung pu inut hala principal secretary hala ta false case nang pi lo hala ta sab ke thom lo ni li phan false case la sona pa bon hai tane corruption against ningje lo pulo te hadi son nang pidat ti thang probabe pin pen la si ako inut bang na thana bang ke nili la so posilam clarify ko alang tum nili lang lo nili pini pena bang bong alang li amen jong dak thek the polo te defamation case nang piji pumati la si alang tum phantom than nei ma nili court si pi nei ma pu bang si nili kini la si nili ma tha bang ke court along lo pirong po court along lo pirong po komat sinili phana thanili court longa amen doji just eta publicly le pu paklang pier re nili alang da library salam do na than ve ga bangta la si court to mo pa decide na kalang maka inquiry po ka la si pa inquiry pa kuri na la si nili pu dain po penap un pulote penap amat kali ke penap dik ang po nili court long lo pidet po la so pa jong si na li long proof evidence do pulote copy pase nang de lan arnis tame evidence pak rat ang no paklang hai de nili paklang hai he pu kali alam bang ke paklang hai he pu alam kali nili bang mane thang khejibon pu jal he nona phiaw nili la kai bang la pu life la pu pine dokok na pu jalo atima pine nili sungder lo pulote nil ta family alam do mati family alang li phan thang nili thang bang nang ke than tap mene alang li ekdam nili ta ekdam jong clock ji pu kali nili muthe bang na than lam se nili ta ke than la ka bang na than pot ke nili court long people nang ni phan nang ke ther nang ke hapu bang ke a hok lo ge li nili phan na thar ke thap pu bang ke la ke ko son pu ho nili phan la hai ke ther lo ke false case na pi ke la hai ke ther lo mati ha komar bang phulo la bang so kali la FIR pi ke la false FIR na pilo irrigation department pen joy binan lang mai lai pu se alang se phan se case na papi pu se alang li nili phan nang ke than la si nang pen ke ni thang ini mi we la pen alang me thang da ning je dak lo je dak court long ma se alang ning je dak lo je alang phan thang chi ni ne muthe bang si pi nai pu ma si pi det la pu jal hai ama non la tum ke ni chi pi po alang hala court long chi pi dat po pu si alang na pu
karbeng lo Thomas Council CM ke nani pan batai ke thom ke nani pan nang pati pan la si nili nang than polam la si bang nang than polam ko mama nang than polam nili publicly le paklang kle lo nili penap kali te penap dik nili court long la pidet po chok lo ke di la ke ako ni ningi tapte ni ini ningi je ako jat le ningi ji pusere ni with documents specific with evidence specific ni ningi stame nang li phat nang ther nang ha vek lo nang thar nang hap pu bangke nang apa abji polam bangke nang la ke live risk lo mati nili risk do mati lan chot na bele nili phan batai thom FIR na false FIR na pi la ke nili phan na pasung binong mati sop nili clean sheet long lap 2016 aning kan dala David Timong po principal secretary ene ke principal secretary si ate in charge don just so arleng haita so amuni ta chewoi joilo nili kosono pu ho defamation case ante chipi long le dalo nili chipi no dak lo non nili pila hala PWD pot la false case na pi pot nili kene pi bom criminal case pi chok do court soli bom non sanitary kan ni do nang itom nang dun tami nang li chi ni ting pulo te ko pi posi nang li phanang ther nang ki hap lo kali nili isi lam nang nang itom bang nang chi ni e da thai mene nang tum phan nili da nang ki tong wer we phang pa nili la corruption na ba ke klem ki chok chi pi ni la hai discrepancy pi ne theglong lo pulo te nili ninje da ti non da la si la son false case nang pa pi da ti dopik nili non he non si ke ong la non si ke ong la si ninje o tung te la si un an ke nili ninje da di pusi kamat halo ako sung le pun ini ako dorkar alang tumle nang paklang vek ni ke corruption apa nang paklang ni do pulo te ni paklang dai alang dom han nili la karbeng long a district a BJP dom han nili la ke nili alang tum ani hang nang paklang oi pulo te ni paklang labi ran theng do le paklang nei pusara ni paklang labi la si alang tum kopi ma ni ha jata alang tum bang thang thelo nang paklang dang hoi pulo ni paklang dak po alang tum si rik se nang po ni pan ko false case nang pa pi pe dei pan false case he di ha per clean sheet ke loi along so nang pasung krung apan ta siksak dak ti ma ti di la so apa la si ni paklang nei de paklang dak po ko son ma pulan pulo te mane council ke corruption ko son si ke do ma pu paklang nei pulo ni paklang dai alang tum le paklang loi la hen ta pulo te ni paklang labi take pini BJP Karbeng district president lapen Jua Marcha ST Marcha president press meet ke pha hut kaning je jong si nang akichok che do pulute amen jong dangon pu nali jong dak haji mala so putha kali di court long jong puke ako alang tum han than pa ni ale be dei ke alang court long se akala jong lo pu sita alang tum thang da bi thek court tum si bang legally si bang dami court long people la so confident pa dono alang tum pan ni li chunu la so confident dono ko masina than ma pu harmo ban ke jong si nali phan jong dak nai pulute nang li amen aku jong dak haji ma non nang li to theng no ma la si nang li to theng no li jong ju lo court long se people pu lo di jok lo hala tum pan la so aning pa biri jong pi dagi mo court long la tum notice che lo inke stame nang li long bang evidence approve bang ke totally se dolo nili hedi ni without any mane documentary evidence ke nili jata ninje tunte ako ninje ta nang ni false allegation jok panda pi nang ni evidence do kok ajoni si nang ni nili de popete ninje je dai ke nili ninje nang ni any false allegation jok panda pi me defamation nang PG pulo defamation any false putan ni ga da yang tu nang kok po nili tu te laksi lai ke nili pan so confident bang alang tum ka padonaตั้งแต่ for line พุทธะ third party มาแต่ dalal tumke do o ajoini pensi penang adu tumke nanga che jog duna joini pensi pen kemisen ke claim kemisen ajoini penta chok che dalupo aputhak nalhin ben ko pilopi kali dota hai abipin kali dota hai son dota hai kali ma son dalal labi pugan nili ta pudam de dota hai muthe ke cheng nili ki pudaim bhange nili phanang tin kok ma pu alam chona la fen isilam kan je right to income pu hai right to income pu le ko ma phan se ki pilo alang dong poisa piera artiai dong phan ku pi polo pinang ko ha
Ang tung claim chokla pulute ki piji kam ave direct tang extortion case bi chongoy tangka chohang dampi ne pulute tan alang tum ki chok chi thi tan ko se right to income mane mahala RTI tum han poisa manage nang oma bu alam ta arjunang ko alam mangge la nili phanang e people approve nang pinai approve nang pinai nili ne methang ma se FIR chi pi ne methang ma se jail dam jong si nang li ke paklang dam amen paklang the pulote nang le phan la defamation case nang pi bo na pa pinang na pa pinang la ke nili thangala vele ke tame nang li long approve do lo nili nang thang lo nili without any documentary evidence that evidence of pin e jok pantani thang ethilam ni Samis wen hedi chongloma aji dikhilu pup karbing longor is karbing longor BJP সভাপতি আৰু state ST morchar president তেওঁলোকে এটা প্ৰেছ মিট আহ্বান কৰিছে তাত দেখিলো মই প্ৰথমতে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ দিব লাগিব মই যোৱাকালি এটা প্ৰেছ ঘৰতেই মই এটা আহ্বান কৰিছিলোঁ প্ৰেছ মিট তাত মই এটা অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে সেকশন 3-4ত অকল সেকশন 3-4 নহয় সবত বহুত শুনিছোঁ তেনেকৈ সেকশন 3-4ত বহুতে মোক সহায় কৰিব লাগে বুলি মোক অনুৰোধ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে বোলে বহুত অনুৰোধ কৰিছে তেওঁলোকে যিটো পাওনি পাবলগীয়া যিটো কম্পেনচেশ্যন তেওঁলোকে পোৱা নাই বুলি ক'লে সেইকাৰণে মই ক'লোঁ নাই এইকাৰণে আকৌ তেওঁলোকক মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে কিমান নাই বহুত গ'লোঁ তেনেহ'লে এটা কাম কৰিব তেনেহ'লে লিগেল হেল্প হয়তো ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে আইনৰ সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে বুলি মই কৈছিলোঁ এইকাৰণে নোলোৱা আগত তেওঁলোকক মই আপোনালোকৰ প্ৰেছ মিটৰ যোগেদি তেওঁলোকক মই আহ্বান কৰিছিলোঁ যে যিবিলাক পাবলৈ আছে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ যিটো কম্পেনচেশ্যন তেওঁলোকক ঘূৰাই দিয়া বুলি মই অনুৰোধ কৰিছিলোঁ গতিকে আজি তেওঁলোকে ক'লে যে যদি হয় তেনে আমাক জনাওক আমি সব যিমান পাওনি আছে আমি পাবলৈ আমি ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি ক'লে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আৰু এটা কথা মই যোৱাকালি মই কৈছিলোঁ মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি এটা ভাবুকি থকাৰ কাৰণে আনে কৈছে মোক এজন ব্যক্তিয়ে কৈছে মোক যে আপোনাক মানে 3বাৰ মানে হত্যা কৰিবলৈ চুপাৰি দিয়া হৈছে বুলি গতিকে মই তেখেতক ডাইৰেক্ট মই অভিযোগ তেনেকৈ নিদিওঁ আকৌ দিয়া নাই মই এইকাৰণে যদি তেওঁলোকে যিজনে মোক সেই ব্যক্তিয়ে মোক কৈছিলে সেই যদি সত্য হৈ যায় গতিকে মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি মোৰ বহুত ডাঙৰ ভাবুকি বুলি মই ক'লোঁ গতিকে যিকোনো এটা যদি অঘটন হৈ যায় মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি আৰু ঘৰৰ সদস্যসকলৰ ভিতৰত যদি অঘটন হৈ যায় গতিকে দায়িত্ব তেখেতে ল'ব লাগিব বুলি মই এনেকুৱা আপোনালোকৰ প্ৰেছ যোগে মই আপোনালোকৰ প্ৰেছ মাধ্যমত মই অৱগত কৰিছিলোঁ গতিকে আজি মই দেখিলোঁ তেওঁলোকে প্ৰেছ মিট দিয়াটো তেওঁলোকে ক'লে যদি 1-2 দিনৰ ভিতৰত যদি যোন ব্যক্তিয়ে কৈছে মোক যদি দেখাই দিব নোৱাৰে বোলে মোক ডিফেমেশ্যন কেছ দিম বুলি ক'লে ডিফেমেশ্যন কেছ দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে মইতো একো নাই মইতো যোৱাকালিও ক'লোঁ যে ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে যিজনে কৈছে কথাটো সত্য নে অসত্য গতিকে মানে এনে মিছা অপবাদ দি মিছা বদনাম দি সেইটো মোৰ উদ্দেশ্য নহয় আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ CM ডাঙৰীয়া যে মিছা অভিযোগ দিয়া মোৰ কোনো উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত নহয় গতিকে সেইটো এটা ইনকুৱাৰী মই বিচাৰিছিলোঁ হওক কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে নাই আজি 1-2 দিনৰ ভিতৰত যদি তেখেতৰ নাম যদি দিব নোৱাৰে উল্লেখ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে মোক ডিফেমেশ্যন মানহানি কেছ দিয়া কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে গতিকে মই ক'ম
মই তেওঁলোকক নামটো ক'ব লাগিব নে মই আদালতত মই দিব লাগিব সেইটো তেওঁলোকে যদি সোধে লাগে তেওঁলোকক ক'ব লাগে বুলি ক'লে কৈ দিম মই কিন্তু মই বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকক মানে আগতীয়াকৈ জনাটো এই জীৱনৰ প্ৰতি যিজন ব্যক্তিয়ে মোক কৈছে তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰতিও ভাবুকি থাকিব পাৰে ভাবুকি থাকিব পাৰে গতিকে মই মহামান্য আদালতত মই এইবোৰ মই দাখিল কৰি যিজন ব্যক্তিয়ে মোক কৈছে সেইবোৰ মই তাত দাখিল কৰিম সেইটোৱে মই আপোনালোকৰ যোগেদি মই ক্লাৰিফিকেশ্যনটো মই দিব বিচাৰিছোঁ আচ্ছা তেন্তে কিদাম টেঙাৰনি নালি কাৰ্বিআংলং টমাছ কাউন্সিলৰ CM কিচক চে mate allegation mate corruption aputhak ke jong dhunra pot aputhak posi nang le phat hengkang sang mate jalang ke bank dam posi nang ni chama thadam kala so porma pujal hai athema niliphan nang thalo FIR na pibek pang niliphan nang thalo apike verbally sinai than hai tekhete kuwa karne moi dibologia hoi gol just tahala hinsit kelong hote hadake specific alang pudak de non api verbally sialang na apu lapen naso posi ne defamation case api alang siam sarapanali ne defamation case api ke irrigation department apan muthe non api ha elitoma siam pan implit pondet mene pu bang ne chini ne implit pondet poseda lage nili intentionally CM sarpan ka implit ponji pu bang ke muthe nili court along son kupitong alang non kene jimte WSKPG ne la bang ne chi ne la muthe nili phana than ma ke moi kole anor e kiba pressure dia karne pressure karne মই হেতু অভিযোগটো দিবলগীয়া হৈ গ'ল তাকে la porlena putha pot kichok che do pulute ni tung phana complain non po aputha pot bang nang li pitong pujin ni li pang pulo ka la ala dom han choro lo ala dom pidat po puka ala dom kan pidat po mati ni li toy po non take hala apu phi ben long le ka be pinto amen ka che thap don ra putha pot bang nang li pitong pujin langsung pakai inquiry dosi me alang tum ekdom corruption claim klepin pulote hai cuma ini banga koi papita barat pencongoi po alang tum ekdom mane free lah po inquiry pa pado mat kecok ce tum han legal action endelo te cok loke nili pudem ta akama wiloke